Dios shan weyas parak pinanapuechan, isun bosin spitimer mecha kuahpan. Parak nakin taknema engiman hakahkuak, no tsunjak, sino hatzin tzipik parmenkis. Himbok Dios ashas imer wahpan parak pini, no par juzgarian parak pinanapuechan, sino parezcax parak pinanapuech pimutans kateak, iman himbo. Inhuliatikuechan himbo, millonichan himbo cuentu kulisin kurib, en chushapa Tata Jesucristo. Tata Jesucristo rambe en exniran ham keyangon, hinde est esgnakarak Tata San Lucas. Uchit ambakit Teófilo, hitun seseshes karachingin, yamin dambe esgnahurin bikwek, desde buena cuar, hasta kamarutan. Tatsikimbo escanahangurik, ses mitin yamin dambe desde buena cuarutkundan. Parescarmitiak, escesimbo esk indeambe engarhorendangak. Himah canis ek Augusto César, kerhuramutip yapur Roma. Tata Dios ashas Ángel Gabrielin, escnipirin porembin mayuritskirin, iretimbo engaringen Nazaret. Himakan Ángel Arist, María, Asamchen, Himbukakin Dios Kondintas, Katur Hapiñarak, Kakanguaria Karmawatzutin, Karirakar Jesús. Himakan María Arist, Angelin, Nanina Waukulin Iambe, Himbukan Hinot Tembungasun, Ka Ángel Arist, Espíritu Santo Hawatungin Hingon, Kawingapik Dios Ren Sandar Kerambe, Humanska chatikin, isumbo ima pimbingas sapichu engarkanguriak, aringat Dios urwapa. Imahkan María, prevenir y curis casont niras cierris, para niaran mairetar en estado de Judea hap. Ka Elizabeth wingacha parin wandas, ucha curacate kartu par yamin wariti chaningon, kaist ucha curacate tinde sapichu engartu kanguriak. Himbokesca nakurak chit wandakwan ekarintu wandapak, charak sapich manakuris shantzipin. Himahkan María wandas, huchit alma keran bearisun huchit tatan. Suman huliatikuechan himbo Augusto César juramus esquinter parak nir taratan apirin más censo. Kayamin kuripach nirasram niantan sumeri etechan himbo himangaxkangateam parax hima apuntari kurin. Imahkan José Nirasp Nazaret Hueratin, estado de Galilea, parniaran David Iretar en Garicuri, Belén, estado de Judea, Himbok David descendiente en Vespa. Pernona nix seshentas Belén, nani en Gaxpacara Pering, solo hima en Animalich ongan antem. Harasptix marca richerangutich imanire timbo, engaxuera manis kwanhap sumer karichichan churikimbo. Kamar repent xaracuas ma ángel huchar tater, kamen quinter eramaras kutacuas huchar tater tins kimbo, katsumawek kimbo chera kulis. Kaarias, David rire timbo, kanguringas parcha, ma pimutansbit, ingindek Dios hermindakat, kahuchar tata. Kason kuxniras, kaishentas ptix Marian, ka Josen, kaist charakun chekakwar ichangitin haran. Kaikatiripkia, yumtanim huliatik, en hindepkia parax mindhatsikutar kurin iman sapichun, ariras ptix Jesús, escángel nawandap antes de hapingangan imasapichu. Ka Jerusalén haras maacha tengarikurik Simeón, en mero hurimit kamam, ka Dios en hangangarim. Kaima wandasp, yas ko tata, chi tanspir pinandikatzistia, pikuntia, isas kartuna wandak, himbokanesheskia huchites kuchan himbo, pimutanspitin, engartu prevenirik yamin kuripachan haparin.
Kaikaxkamakupkia un yamin dambe esknawanda kuchar tater ley, Juanatzintas pix Galilea, Caniantas pix Nazaret en hinde Smerireta. Kaikima 12 weshurin hatiripkia, Imer tatembech nirasp mendar Jerusalén, snapinde kwep quinjik nitaman. Kegnitama inde quinjik, sma Juanatzintas, Catatak sapich Jesús pakaras Jerusalén, Peramamba ka José, nox mitis pesquimagini pakaras. Kaikax no eshentapkia, Juanatzintas pix Jerusalén hiringantan, Katanim huriatik himbo eshentas pix ker tiostar. Kayamindo echengax kurachan hap, eratzintans pakaras ram tinden himbo, ingimashan mitikuk, ken shan hurimbit moku kuriam. Kaikax eshentapkia, ishux pakaras pis esherin, Kaimera mamba arisp, uchit wats, andisatsanis uch, imakan imarias, andisatsanis hiringantambi, andinotsangas kasan, escuetarisangeskan hi, uchita tirambe un hawak. Kaimatatak sapichu, men kawena shap kwiripin, kawiwin ashin, kasandar mitikun, kadios kont perat, men kiman hingonis. Nirasangaksan sharatachin, nain hamam, tata Jesucristo. Ectiverio César, andango tapquea 15 weshurin juramun, Caik Poncio Pilat hinde gobernador Judea anap, Ca Herodis Galilea anap juramutin, Himascan Ecanas, Ca Caifás hinde caxquera tata curech, Dios guandaspas Zacarías erguap, Juanun, Caiman irás ya por llorek Jordán irguanam kunis, Eyan guapancuiripo chanes caxmuanta pirin, ca bautizari curin, para expuamin antan sumer pecado chan. Isu curis pescnacaracataca, guandatzik pitisayas ir librimbo, engari, cura curiatma, wingachan haran hima en nonema irekak, ambanska conte huchar tatan, cajurin veranta he imer shangaruchan. Kayamin kawaruch winiran antat, Kaist yamin huatech kakunstech mah kans kangantatix. Kayamin kuripech esheat Dios pimutanskwan. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Ay kuripech engats isuk eskakuitzich. Kakuripech kuramaris Juanun ariparin. Kimakan ambex huahucha, Ka Juan Arias. Imaen katziak, Ziman karonichan, Insquema, Iman en nombre hatzik. Ka imaen hatzik tirekwa, Insque iman en no hatzik. Kamar, contribución, cobrar pitich, arispix, Joren piti, Kahucha ambegua, Kaima Arias, Asam he cobrar pin, Mastar que escachan juramu minga. Casondado echanarías. Asam gene mana fuerza seguacurin mambe. Canistus chicuandera cambe kamangarit pintan. Ka conformari kurge shan hingon. Escachan me llamunga. Kayamin kuripech solo erokashap. Averambe tarupirin. Tantiari parin tsumer minzipechar. Si Juan hinde Dios urmindakan. Imakan Juan Arias yamindu echan. Ses himbo, hixun bautizari sungitsu himbo. Perhurashati matar en sandar wingapi katsi ka eskanji, ka inganji no hamber hukanjak, cuerando Juan imer cuarachichan. Ka imaxun bautizariat, Espíritu Santo himbo, ka chupir himbo.
Kaawandar huera tinquetzis, Espíritu Santo, ishas como escma palomas. Kaandats por animan, kalues cura curis mawandak awandar huera tin engariam. Tu hinde escuchit wats engan kishan wek, kahitungin himbosun shan zipikuri. Jesús hatiris 30 hueshurinis ecuenap kimer ukwan un. Kaimamen que Espíritu Santo nukaratin kuangatsintas yorek jordanir hueratin. Kamisim Espíritu Santo nimbo pangas tastahima en none mairekap. Kahima pagaras 40 juriatik, kanoan bakit men kawena sehkun. Katsuman 40 juriatik wachanimbo, Jesús no man bearas, per kamarutan haman, karimas. Himas kanoan bakit arispi. Ekartu hindek Dios urguapa, ari insakapun escurind ukurin. Si de veras eres hijo de Dios, ordena a esa piedra que se convierta en pan. Ka Jesús aris, caracataras, no solo kurin himbo hua tirekan makurip, sino yamin nindenan be himbo en Dios wandak. Imas kanoan bakit luek pas mahuat himbo en kanik yotap. Kahimas atin son keras pataras yamin parak piniranap nacionichan. Kaaris ikin tungin insquak yamin ninden huramuquan kais timer tingsquan ekarin tu tinguishurichis kakeran bearindin. Himakan Jesús arispti. Kesta kuchirinishu Satanás. Himbokaraka tarask. Chi tata Dios en kusur keran beariak. Kasolo iman kusur maruakwak. Mendar no ambakit peras Jerusalén. Kakaratas Dios tar himan sandar yota. Karin. Ekartu hindek Dios urguapa. Sanguanti shuweratin. Himakan Jesús mendar arisp. Karaka tarast. Nor hamak tsehkun. Chi tata Dios. La Escritura dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Tatsi kimbo niras pnianta niret Nazaret himan kuripit. Hola. Hola, Jesús. Kaisnak hindet kimer pindekwa. Ima minzikuri kwerkuriati kimbo niras piostar. Kahawaras pararintan magtarakata. Kainzungas libro wandatsa pitisaye asirin. Kaiskna pirakup kinden libron. Eshentas karakatan engari. Uchi tater espíritu hindin hukarati shati. Himbokarin hindin mindas pareyangwan ambakite yang perakwan tsumanengax pobre. Kaashastirin para minzita tsikwan tan tsumanengax miskuri. Kapareyangwan tsumanengax onga kataka escax liv hawak. Kais parezca tarantan, tsuman engak ciegüe, kaparcuahpian tsuman engak no se escanga, kapareyangpin es hijinde escueshurin, en Dios conpinta. Imajan ima undas ptarian, inday karaka tengas kurandikia, ya sus cumplir culitia, chans naparin. La escritura se cumplió. Imakan Jesús arias, chatsunis aria que esnawandangat.
tu engar doctoric, curari curtu buena. Caistus tsunaria, yamin nambe engak sucha curandi que escarus Capernaum, u también tindenambe ishuchi tiretar. Carias Peter, Hixen sesimbo arisen, es no mawandatzipit, cesaricates imerireta. Huecas pixkawar huecangan, perimakuripo echanteros canilis pasaricuas, caquesta cucuan. Himascan Jesús Juan Atzintas Capernaum, estado de Galilea, Cajima Joren Piseram, Minzicuricuer Juriati Kimbo. Romana Pachinde Spingex Juram Katziptia Puris, Imbos Quiri Perocan Haptes Capiring Ma en Quapian Tapiring. Kima Capernaum, Jesús Wanda Pasptiman en Gimamiti, Simón Pedro en Guarori. La paz sea contigo. Y contigo, maestro. ¿Puedo subir a tu barca, Simón? Por supuesto. Kaundas Torenpin, Aria Parin. Araspik Simana Chatichin exnip Teostar para excomarin Diosen. Majinde est fariseo, camatar contribución cobrar piti. Caima en fariseo, angashuri tingomarisram tariparin. Tata Dios, y quien Dios me llamo carisn, quien bocano isis esmarutar peripuech, en axupat spirik, o como estima en akshan malue, o is candich, canitisen como esquiachat en contribución cobrar piti. Per contribución cobrar piti, Arisram, Tata Dios, condintarin hindin en ansham pecadori. Hixen sesimbo arisen, esquimac fanatzintas, chenhembo, notarambe kaman arins kingon. Per matar copacaras primer kaman arins pechanhingon, invoknakin darknema en kerambe e shekuli, kashum berangantar. Kanakin darknema en kashum biti, kerambe irangantar. Porque el que a sí mismo se engrandece será... Tatzicalis Pedrun, esquanima piringmendar guarocuan. Caima aris, oren piti, uchama erans putacamas canjiculin, canoxman behupicas. Precartuis guandac, y quanima menda. Pero si tú lo dices, iré allá a echar las redes. Santiago, Juan. Caescaxnac Juanima, upias pixguan y curuchechan, en gastaguaro camber huecan parúculi. Imas kan yo harías pixmaro tartsumer compañerem bechan, en eximac no yaguan haman hap, matar te parin imbo, parezcax nipirin jaroatan. Sumason curas, kawiniras pix curuch, simaran te parichan, kashan en exguani katsira, sanox karamis. Ex Simón Pedro, inambe ise shep, tinguishuris Jesús en haparin kaarin. Kesta kuchirin tata, imukan hikaman alins katsiris. Himakan Jesús aris Simonin, asam chen, imbok parorepan, hiwak, escartuhindeak, waror, gripocher, kanotar kuruchecher. Jesús Juan atzintas matar lad hapondar, kahorendas gripun. Chats no mitis, ambe engatzas espiritun maroa kunaka. Invoguas pachatir no juras para escripo echeralmech tsunja, sino para pimutantan. Yo lo llamé, lo hice venir, y por donde vaya tendrá éxito.
Kama achat Dios tarana puramut engalikulip Jairo. Nirasptandariran Jesúsin. Katingwishulikus kakomarin esnipirin niaran imer kumanjikuar. Única hija. Ten piedad, Señor. Solo tiene 12 años y se está muriendo. Kaniaras Dios tarana puramutir hanspir karin. Chit watzit waristia. Hasta ham molestarin foren pitin. Kai Jesús kurandip kinambe aris puramutin. Asamchen. Nomas minzikarin hindin. Kachit watzit ambakinta. Kaniras niaran kumanjikuar. Kanone man jurajkus peskinjapiringiman hingon. Solo Pedrun, ka Jacobun, ka Juanun, ka imayuritskirirta temban, ka amamban. No lloren. La niña no está muerta, sino dormida. Niña. Jesús supijkus kawingacha parinaris. Yuritskir sapichu. Aguar. Katatembech kanik chera kat pakaras isa sharing. Jesús juramu kwasti. Eskax none mane yangu piring. Ambe ingukuli. Tatsi kimbo ek yamin dinambeu. Seguiris cuenta ni ma. Kahima eshes ma contribución cobrar pitin en garikurip levi. Washakatin haran himang me yampingam contribución. Purin chushapun. Sígueme. Suman huriati kwechan himbo, imaniras puataris par komarin. Kama erans kutak komaris diosun. Ekerandipkia, imayo arias yamin dimer horinguri tichan. Kairaquas 12, kariras apostolich. Katsumi hindes, Simón engalira Pedro. Ka Andrés enginde Pedro hermanemba. Ka Jacob. Ka Juan. Ka Felipe. Ka Bartolomé, Ka Mateo, Ka Tomás, Ka Jacob Alfeo Gua, Ka Simón Engaringan Celotes,
Ka Judas en Hindeb Kakower hermanemba, Ka Judas Iscariot en que entregar pip. Kimas caneratias primer horenguri tichancarías. Zipis ngascha ingachankom nitama, kimbokcharis Dios rirekakwa. Zipis ngascha ingasias karima, kimbokniara kuriati que katses tireranga. Zipis ngascha ingasias wera, kimbokniara kuriati que katstere kuria. Zipia kascha y kaksunkuripoch no eshencha, kakesta tan sunwah pacha tirinimbo. Kanoksun cesarim, kanok tuxkuranding chanchar nombrin. Como si no se sasambe piring. Jesús es mahatzikulirin, en cura kuntanhap makans peratan machatin, en no wan me llaman. Perlastim chansen, en gatzatsikuliri, en boquiasas char zipikulita. Debe estar loco, no quiere ser rico. Hay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Kiksen alisun chansen en gatsanjas kurachanaka, wea hechar ikiats pitichan, kase sukwa hetsuman en gatsan no eshencha, kase salia hetsuman en gatsan shukacha, kako marih pikwa hetsuman en gatsan chikuandera kambe kaman aritanta. Kaiman en gakin pasan arituak malado, kurahkes kakin pasan arituak matar lado. Kaiman en gakin neguakuria karunin, asam no jurás con escaquinehuac, hasta chi tangan y Juan Amber. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Y si alguien te quita... Caimán en Akingurachak maambe insku. Caimán en Pitzukuriak maambe en chiti, asam kurakuntan. Kaeskaschana hueca que escaxungama kuripuch, istka hecha tsuman. Himbokekcha solo tsuman weask, ingaksunchang sunt hueca, ambe tzanda. Himbokasta no se surichat amber is weasn tsuman, ingax wea tsuman. Kaikascha solo tsuman se sukuas, ingaksunchang sunt se suchak, ambe tzanda. Himbok no se surichat, isusung. Kuripis pakaras. Andis tekak parin inden waripin. Andis wandapa. ¡Qué vergüenza! Imakan weach kanderhe chari kiats pitichan. Kase sukwaje. Kais kwanitan zambe no eroka parin eskaxnins kuntal. Kaisats inzunga maker premio. Kais tindeakats imer wahpech en sandar kerambe. Imbokimakondiantasen hasta tsuman hamber engax no san Dios me llamo kali kamaloins. Pamok pe mah kases chartat na pamok pe. Asam he juzgarpin. Kaisas chat no juzgarin anta. Asam he kamangarit pintan. Kaisas chat no kamanaritan anta. Poats pinte. Kaisas chat poamin anta. Andis sandar fijari keshen indene chengari kwan en chit hermano tukangari. Kanor fijari neshekurin inden bigasen engartuhu kangari pinhaka. ¿No caerán los dos en algún hoyo? ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el Kaekutas iswandanhap, magwari tenkimahap, wingacha parinaris. Sipis ndima inga kinkanguri, ka inga kinitsuka kura. Imakan Jesús aris, utas sandaruk sipisen, suma inga excurandik Dios erwandakwan, ka uns esnari. Fariseo ma,
Simón Arikat, Wandas, Ihueca Pirimiti Ninachati, Nareshesin, Ujinde Dios Hermindakat. Y fariseo comalis Jesús esnipiring chenhembo tiren, que caxinjaco fariseo chenhembo, huachacas mesar. Vamos, niños, váyanse. ¿Ya oyeron? Váyanse, váyanse. Son unos pequeños traviesos. Sí. Kamawari timaire taranap, en sham pecadorip, esgnamitit que es huachacati shap mesar fariseo chenhembo, huas matzuns alabastroer, punzumik hatziratin. Kasegir isptandari randatsi panis Jesús en hueparin, kaundas tupando con imer huecuajimbo, kaimer hawirhimbo misim karondu kuntan, kaputindu kosem atanduku pariniman punzumikwan en papka. Kaisna shep kinambe ima fariseo en convidarip Jesús en, andio wandaspti, eki hinde piring mawandatsapit, miti pirineng hinde kanain kasu kiwarit en parin haka. Kamiti pirindes kindehindesk ma pecador. Himaktan Jesús aris, Simón, himitis knein hindeki wari. Eshe, aras machaten siman kuripoch kangun hap centavo. Kame echa kangusaram 500 pesos, kamatar solo 50 pesos. Katsumatsimara no hatzis también exumbu piring meyamun. Isumbo ima mejor no cobrarias. Kayas tu wanda, na hatzis parsandar hueca ni manen no cobraria. Imakan Simón Aris, hitantiaris en esquima en sandar kangwam. Jesús Aris, kurimbit kurwandask. Eshes ndin waritini, hihanos chit kumanjikwar, katuri no inskus kitsu par hihupandun. Peri warit korin hupandu kustimer huecuajimbo, kakutsundu kuntandinimer hawirhimbo. Isumbosukin hiarik, eski warit puamin antas yamin pecado echan. Invocarinima shan huecas. Perima en sanis puamin antak, sanis huec pisundi. Pero a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Himas canaris puaritin, chit pecado echan tur puamin antaskia. Himas kantsamain gaximan gon más kasap mesar washakatin, undas pixarih peran. Ne hinde eski en puats pienta pecado echan. Jesús aris puaritin, turpimutans kataras kimbokarin minzikas. Himas kanilla nintan, kasta ham miskulin haran. Mendar himbo Jesús kaimer 12 horengulitich. Hamashaptix yapuris, wandatsuk pinambaki teyang perakwa Dios juramu kuerin. Kaist hamasaramtix, María Magdala Anap, Kaist Juana en hindep temba chuseir, en hindep kerodis ir mayordom, Kaist Susana, Kamaru tarwich. Herodis ongatarkuris Juan Bautistan. Pashaptix hatzintan maguaririn, nain is erotan. Indest matsundir wahpa, engimant kanguriam. Kai kuchar tatay shep kiman waritin. Lastimus karis asam weran. Kaloes karis waririn. Tumbi, tunginisarek. Awar. Pregúntale. Ka Juan ashast mar. Paraxniran guramarin Jesúsen ariparin. Tu hinde esquima en kupiring o erocax matarun. Maestro.
Kay tzmacha tich nip kandaliran Jesusen alisptix. Juan Bautista ashastitsun baraksun huran guran marim. Tu hinde esquimain kupiring o erocax matarn. Himakan Jesús aliaspti. Nije yangun Juanun. Esxieguech escataran antashaka. Ka estzmaingax no guam kshangaran. Usangax ya shangaran. Ka escuaririch también citan antashaka. Ka espobrich eyangun ashaka ambakita yang perakuan. Kawani kurip tangulin taspti. Engax ya purirete chalguera tinip kandaliran Jesusen. Kaima alias mawandanskwa. Maachat nirasp trihatsikun. Kay kwanikun hapkia maru andatsiras changar wanamu kunis. Kahima tawandulis ramtix. Kapájaro echambe huran ka antangs. Kamaroter sakapo echaris andatsiras. Himagnoka necher hap. Kay guerapkia son karisp himbokecher no kwakasp. Kamar himes andatsiras himang shankanik chekamiter semihap. Kay kandarapkia chekamita tandaras kasandar kokan keras kason ko chakuras. Kamarotar ko hima andatsiras himang ambaki techer hap. Kay kandarapkia ukas fruto hasta mandan 100 echan. Ekamakupkia inambe wandan wingacha parinarias. Ima enguh kurangun kurangwech. Iambe hinde estengarikoeka iguandanskwa. Semilla hinde es Dios ruandakwa. Ima semilla en shangar guanam kunis andatsirap. Arikoeka sentsuman en excurandik Dios ruandakwan. Person kuras no ambakit. Kakesta tan sumer minzitar. Inden guandakwan. Parezcax no hakahkwak. Kapimutans katengs. Viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y no se salven. La que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Kaima en tsakapo charis andatsirap. Arikoeka sentsuman en excurandik Dios ruandakwan. Katsipi kingongs piran. Pernox serang hukasen. Isun bono yongs hakahkusun. Kekaksundak tsehkungan. Loehkuks kehtakusun. Kaima en chekami taris andatsirap. Arikoeka sentsuman en excurandik Dios ruandakwan. Pertatsi kimbo. Undasendik sandar pendient pan ya sanapan behimbo. Kahatsi kulin changs. Katachan hasan behingong tsipi kulin. Kais noxun frutukan. Kaima ingecheran bakit irandatsirap. Alikoeka sentsuman en exambakit minzit hingon. En kulimit keratsi. Pirak Dios ruandakwan en exkurandi. Kapatsangs. Katekans hingongs. Ukan fruto. Que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en... Markuri puech, eyangus tariparings. Chitnan ka hermano tich, ishuwera karastix, kaweka sandix wandahpan. Himakan Jesús Arias, sumahinde estuchitnan ka huchit hermanoch, engaxkurak Dios wandakwan, kaumses Dios na wanda. de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Menhimbo Jesús hatast mate pari nimer horinguli tichan ningon, ka ariaspt, hawe pari kun matar lad hapondal, ka seguirisptix niran. Kay kaksitzur niran hapkia, Jesús kuipashapti. Imakan tsumerasptix Jesús en kaarings. Orin piti, eshe, warimi shakaxia. Kaima shukas tariatan kaistitzun en no se sengueran hap.
Kason kan ashurispi, kamen pimbin atsukurantan pakaran. Kaloes karias primer horinguritichan. Ambetsuski, andisatsan shano san minzikaki. Kasegiris tandaran gadaran apuecherecher himbo, en estado de Galilea erotan hap. Kaisnaguera Jesús te parir. Wiria paskuman maachaten yon hapkia no ambakitir espíritu hukaratin. Kawingacha parinarisp. Tú Jesús Dios guapa en sandar kerambek. Amber hatzis kindin hingon. Komarisinga quienes carinombe no se suchak. Himakan Jesús kuramaris tariparin. Nararikuris tú. Legión. Señor, te lo rogamos. No nos... Kaima arisp, hiarikuris legión. Isumbois arisp timugwanik no ambakitir espíritu ech injari tishap. Kakoma arisp tixkaniko, eskurahpa piringes kakskuchi chanmar injari piring. Ingaximak no yawan haman hap. Kaiskaksna werin tapkiano ambakitir espíritu ech imanachatin. Injari aspik tsuman guchichan. Himakan tsumak guchich wiria paspandaru kueran makerendar en Japondar guanamu kunhap. Ahimax huecamis kaugarins. ¡Aléjate de aquí! ¡Tú, brujo! ¡Déjanos en paz! ¡Aléjate de este lugar! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Kaimacha no ambakitir espíritu ech werin tapkia. Comaris pesquimahtiman hingon hama piring. Perimamasus tashantan ariparin. Ni mejor Juanatzin tanchinia. Kawandant nainga kinshan kerambe uchik Dios. Ekax apostolich Juanatzintap. Eyanguspix Jesús en yamin ambein axandahkulikun. Himakan Jesús yo arias. Kasegiris pkesta kun tsuman hingon. Kaniran himain none ma irekak. No yawan iret petzaida. Kaundas ptiachurin. Himakan imer 12 horengulitich. Andariras pkarins. Asha antiatsumin kuripochan. Parezcax niwakirin akurin naniengax kuyak. Kaist parezcax hirin akuariak tirekua irete charis. Himbokishuengax hakahucha none ma irecask. ¿Y por qué no les dan ustedes de comer? No tenemos más que 5 panes. Himakan Jesús Arias. Tirera hecha. Katsuma arisp. Perucha solo yumi chukurind katsimani cha kuruche chan hatziask. Solo ekaksuchaniwaka terpian par yamin kurip. Bendito seas. Imakan Jesús taratas yumichuk kurindechan. Kait simaran kuruchechan. Kawandari seranji parinucha kurasp. Tatsi kundas tarukun. Kainza nimer horengulitichan. Paretsuma inza perin kuripochan.
Kamen himbo ek Jesús handia kap komarin. Imer horenguliti chimaharast. Kaimakura marias paria parin. Nax wandasun kuripuch escane hinde eski. Katsuma arispt. Marus wandasun escartu hinde es Juan Bautista. Kamaru taruch escartu hinde Elías. O matar wandatsuk pit yon kanap en tzintak. Ka Jesús ariaspt. Kachats na wandasun escane hinde eski. Simón Pedro arispt. Tu hinde esk Dios urminda kata. Istariaspt. Wetarisun desguahpachatir mamarambe himbotekantak. Ka eskerat aristatspitich, ka kerat atakurech, ka kararich, no eshenchak, esguandikunak, katanim huriatik himbotzintan. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Jesús Arias, Snerin huecasin chushapan. Himaskan ma aris, Kitu kin chushapa tata. Perinskurin sesi kolet niran wandano en huchini anapachan. Ka Jesús Aris, no ne maen taren hara katasi pani seron kulin. Wat maroan Dios juramu kuar. Ka istarias yamindo echan. Ekarinema huecas chushapan. Iske shekurie, katarata kurie pawan bawan imer crucin. Kahuwerin chushapun. Himbo kimain kuratsia kindin himbo, ka istuchit wandako chan himbo, istuah pachatir kuratsia kiman kuiripun himbo, kimakane kungwa kimer tings hingon, ka istimer tatember, ka imer pimbing arat angelicher tings hingon. Les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Como escocho días imbotatzik equisaría, y manirás puatar karaman comarín, capastas Pedrun, ca Juanun, ca Jacobun. Kaiko marin hap, iskundas mendaro en sharangarin. Kaistimer shukuparak yamin durapin kameremerekun. Kahimak shararas psimana chatichen aximan hingon guandons kurinap. Hindes Moisés, ka Elías, en axtins hingon sharantap. Ka guandons kurikuseramtix, nani en naima wenta pirin parak pinir, en hatzip par Jerusalén cumplir kurin. Exumahararin tan hamam que a Jesús Pedro lo escarispti. Oren piti, cesarastes xixupa karak. Kahahue guan tanim cuacuechan. Ma par tú, kamatar par Moisés, kamatar par Elías. Is guandas no miti parin, ambe en guandan hap. Kaikutas is guandan hap, kurast mahanikwa, ka ochcha kurast. Katsumakanik chera kurispteche parin eskanik ochcha kurast. Kalues curacuris maguandacua aniqualis hueratin, en Gariam. Ijinde estuchit watz, en Anhishan hueca, curacheiman. Kama achaten himahap kuripun hingon. Wingacha parin wandah pas Jesús. Maestro, por favor, ayúdame. Oren piti,
Hikingani comaris escareshiak san huchit Watson. Imboquisques que engangama. Tajicomarias chit holenguli tichan. Escaxambaqueran tapirin. Pernox sust. Gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar Jesús con Arias. ustedes y soportar? Ay kuripuech. Shanengas no san hakahku. Kamaloins. Hasta kan hamber hatzis ki haran jangsun hingon. Kateka chintangsun. Kwachirin chit watzitin ashu. Su cara ha sanado también. Kayamindo echis pakaras pesherin nain shankeran beik Dios. Menhimbo maimer horenguri tarisp. Tata horenda tsungomarin. Ises Juana horenda kimer horenguri tichan. Ta Jesús Arias. Arisas komariak. Uchar ta tengarawandar haka. Komarisngak sunes meetingak chit nombri es pimbing ashitisk. Hawei shuparak pinur chit huramuk. Ukuri es tuna weka ki shuparak pinur. Mahkas na ukuri kawandar. Inskutsun yas tirekwa ingak swetarin jak pawan bawan. Kapuachan tatsun huchar pecado chan. Imbo kuchal pua cuantas mutsuman ingatsun no se suchi. Kaasas tsun hurakes kaksterongu tangak. Sino kuahpitsun brano ambakitin hingon. Y encontrará. Llamen a la puerta. Isun bo hiksun arisung. Kurakul he kainzun akats. Hirin he kaishenta akats. Tentenas he kawera min akats. Imboknakin tarnemaen kurakulik inzun asung. Kaimaen kirin antak eshentasun. Kaimaen tentenas tak wera min asung. Himbok hakima acha tishu en wah kurakwak kurinda. Kaimatzaka pinskun. O en kuruch kurakwak. Kaima akuitzin inskun. O en blanqui kurakwak. Kaima alakranin inskun. Imakan ekchaingats maluek. Mitikan baki tambe inzan char watztichan. Nashan sandar chartat en gawanar haka. Inza wa Espíritu Santun. Tsumaningaks kurakuriak. Karias primer horenguritichan. Isun bo hiksun arisun. Eskats no hamak sham pendient pan tirekan behimbo. Wandaparin. Ambex tirea. Kanit par cuerpo. Wandaparin. Ambex shukupara. Esha he kwakichan. Eskaks no huxkasun. Kanit pikuntan. Kanotux hatzias kumanji kwechan. Kanit naniengaks wak. Patsakulinambe. Per Dios tirerasundi. Kandinocha sandar hukaparas. Esk pájaruech. Kanegua yostarakulin. Siquier medio metro sandar. Esk shan yostarak. Por más en hueca. Esha he tzutzukichan. Naingak shan ses harat kuripik. Nox anji kulisundi. Kanitux paratzukun. Per hiksun ses simbo arisung. Esk Salomón na kirukshan hatzikulirip. No menus shan sesas shukuparan. Etsumi tzutzukich. Kaik Dios shan sesas kuantak tzutzukichan. Ingak yas kampuri tzuparin haka. Kapawan hamberix chupir kwanih pangania. Himakan na shan sandaruksun ses shukutan ta jangsun. Ingat shan sanis minzika. Himakan huchar tata ariast. Ekatsun cha minzika pirin siquier shan esk shan kengarik masemilla mostaser. Chatsupirin garin in higusun. Murutakuri
Kahatsinskur Kerha Pondar, Kaimaksan Hangangari Piring. Jesús harías primer jorenguritichan. No modharás no hawak terongut pik. Perlasti mi man queripun en terongut pin hama. Ambe hingon tero kuntasun Diosur juramuk. Diosur juramuk is tero kuntasun como es mostaser semilla en maachat hatzintap kimer huertar. Kaima kuripin hasta ishashin como es makeran atap en pájaro chamberup kimer ramechar sherekatzin. Kakararichka fariseo chundas tix no se salían ni mer jorenguritichan. Andis chatireh ka itzumans contribución cobrar pitichan ka pecadorichan hingón. Hino juras que yo harían ambaratichan, sino pecadorichan barescas moanta. No he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Sigue contándonos acerca de tu reino. Sigue contándonos. No tengan miedo, ovejas mías. Ustedes son pocos, Chahuchit pero el Padre en karichich, su bondad asamechen, ha decidido darles nakirukats el reino. namunitoik, y mukchartat chansun y mindus hueca kinskun y mer juramukuan. Aguandar patsakur hechar hatzikurikuan, y magnomen kamarak, kahimankuaruk pitichnoguak niaran, kanitseperarán, y moknanien hawak char hatzikurik, himat hawak char minzita. Kai Jesús eshepkin den waritin, luek yo arist karin, nana, ambakin taskaria, chit amen yakuer. Kapatsukus, kai mawarit luek kurin bintas, kasegirin keran bearin diosun. Alabados el Señor, 18 años. Enferma. Dios te guarde, Rabino. Kerhuramu tiosta aranapan ashuris ptikiaparin kawandan, solo 6 huriati kindest paranjikurin, isun bohimah kansuwak huran para tkurarikurin, kanominzikuri kwer huriati kimbo. Jesús aris, iskapari, y abranir guapa en gatishu eshen haka, no ambaki 18 hueshurin hatzistia jotatin, kano wetari serán vescueratan apirin, nakiruk minzikuri kwer huriati kimbo. Himakan mahatsikuri rarispi, ambaki thoren piti, ambewa hi paran hatsinsi pigmenkis. Ka Jesús aris, andiserinarikes kanambakitis. No ne maharas tengambakitik, solo Dios. Turmitias mandamiento echan, asis kandukuri, as wandik, as supatspi, as chikwandera kambe kamangaritant matar kurikun, angangar chitat kachinandin. Kaimaris, Yamindinambe patzaskan hi desde sapichut kundan. Kai Jesús kuras chapkinambe arispti. Perkuratan yasangarutas maambe. Ni kainspik yamindambe ingar hatsikurik. Kainza pobrichan. Kahurin chushapun. Kaisar hatsikuria kawandar. Kai Jesús eshep keskimayatir miskuris. Wandas. Nashangani kukingon injaks Diosur juramukwar. Sumaingak hatzikuriri. Sandar no kukas parmaka meinitaman, pikuku eres cualis, que es parma hatzikuririn jan Diosur juramukwar. Kalo escarias primer horenguritichan. Niara tiempo, ekatzeshen chacuecan hawak main has huriatikuan, ekuah pachatirishu hamanhab, kanotzwa keshin. Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Llegará el tiempo en que querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán.
Porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de un lado a otro, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Ixnarisenges Xandar no kukas pares kawanda kaparak pinkamarak ka esparmechak letras apichu leir isknitaman ka no cumplirikurim. Achat makuramaris horen piti ambe wahi paranzipik men kisatzin. Ka Jesús aris andiambe karakataras libro leir himbo. Ka imaris hueca karchit ata Dios yamin minzit hingon ka yamin chit alma hingon ka yamin chit wingapik hingon. Caíst hueca carchit vecino tienes tú kumina hueca curi. Nehinde escuchit vecino. Eshe machat ninta shapteriko kashangar himbo huera kusptixmar kuaruk pitich. Que iguakurings yaminambe ka wek himbox atas tasanox wandikun kasegiris ptix supakurin. No yon himbo nitamas matatakura iman shangar himbo. Que ikeshepki manachatin masus tamis wanotaman. Tatsik nitamas ma tribu levi anapu. Kima ishes plachatin gamasus primatamis niran. Per mas amaria anapu, ishes kawek himbo famohkus, kasegiris plandariran. Kahatsikus placeite kavino ambe hima ingatakatap, katakusimbo hokukus, kasegiris pan mesonir, kahima cuidaris. Kapawandimak egnintan hamam kia, fitas tumina kainskus mesonir dueño en van ariparin. Cuidari chirinina chatin, que cartugastariak sandar, ikin me yamunta kimakan ekanunguak. Kimakan nakeshesun tu eskindes primer vecino en ba, en cuaruk pitich cuarukuk. El que tuvo compasión de... Imain pamokuk. Pues veías tú lo mismo. Ka Jesús aris, kimakan niya nintan, ka isu tu esquimanauk. Jesús lo ekioarias ka arian, uraskutsun huran andariran sapiratich, Kasam heno kastan, imboktsmin halatichas hindek Dios juramu kuaranapuech. Kahiksun se simbo arisinges. Nakintak nema en no piwak Dios juramu kuan como es nakintak masapichu, no guat hinden Dios juramu kuaranapu. El más pequeño de ustedes es el más grande. Kai Jesús niaran hapkia Jericó, ima ishes masiegun en shangar washakatin hap limosin gurakurin. Kesna kurando kuk shang wani kuripun en kimesis ni taman hap, undas kurangurin, averambes shang wani kuripun. Kahimak seyangus tes Jesús Nazaret anapus kimesis ni taman hap. Jesús de Nazaret está pasando por aquí. ¡Jesús! ¡Jesús! Señor, hijo de David, ten compasión de mí, Señor. Amber huecas en escaquinuche. Caimaris, tata, huecas en escarinesca taranta. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Ka Jesús aris escantia, kimbocarin minzicask, isun bosur pimutans kataka. Recóbrala. Kaimaloe Por que tu es fe has cantas. sido sanado. Kasegiris timan chushapan Diosun keran be ariparin. Kayamin kurip en himaniram. Esnai shepkinan be, undas peran be arin Diosun. Y Jesús Jerusalén niran hap, wan kurip andariras, kakomaris tixes corinda piring Dios juramu cuerambe, kapimutans cuerambe. Con permiso. Con permiso. Kai Jesús inja kupkiret Jericó, seguiris peroakun.
Camacha Tangurishab parecen Jesusen, permitin haber nehindespi, per no usaram, timbukshan wani kurip hamasram, kahimbukimat shan no yohtaras. Kay Jesús Jiménez ni taman hab, Hima eralutas piman, kaaris, saqueo, ketsin tokan, himbokuetaris en escantillas, chini uniar kuriak. Hima kanima son ketsintas, kakanik zipi kingonerocas, chenhembo, Jesusen. Sí. Hima kan saqueo an ashuris, kaaris tuchar tatan. Tata, hi desde yas inzawak pobrichan, terokan hamber huchit hatsikurikwan. Kay kanemane wakurik, ins kuntakutas tam welt sandar, kay skanshane wakurik. Algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más. Va a cumplir su promesa. No puedo creerlo, un recaudador pagando sus impuestos. Hima kan Jesús aris, se simboya sanus pimutans kwa inkumanjikwar, imbokih tindes kabranir guapa, imboguapa chatir huras kiringantan ka pimutantan, imanen tsunjitin hapk. Ahora vamos a Jerusalén. Esheje, nirasham kak Jerusalenis, kahima cumplir y kuriad, yamindambe en wandatzuk pitichan himbo karakataka, guapa chatirambe. Imbokima entregar pinga, kuripo echerjaki chanhimbo, kahima Teresa murangati, kanose saringan, katuan arikungan. Kaiskaksnawe kimbo kuikiria kia, wandikuatix, perimatanim huriati kimbo tsintat. Kaikaksketsi manhab kia olivos anap kuataris, en notar yaguanip kia parniaran Jerusalén, yamindimer jorenguri tichundas puekin botzipin pikuareran, kapiaras tix wingacha parin keran bearin diosun, suman kerat milagro chanhimbo ingaksesha. Himakan mar farisevich en eximaniran hap, alisptix Jesusen, horenpiti, shuka achi torenguritichan. Kaima arias, ixen sesimbo arisen, esquexumi quamuak, zacapuechachun sanmen wingacha parin kerambe aria. Kaikniaran hapkia Jerusalén, erasp tiretan, kawerasp timanhimbo, wandaparin. Si quieres karupirin mitin, eskihinde eskuriatik en garupirin hatzin pinandik. Periaser no usun hangaskan himbo karsiegu katarask. Perniara turiatik, ekaksunchiti kiatspitich wiliperak, kanoksun gastan eskatzweakwak, kaninjakun, himbo kaksun ma wilipatatin hakuera chitin hawak.
Kaikinjap que atiostar undas petan tan yamin kuripa chanigaxima inspikurin la piana cambe. ¡Está escrito! Mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. ¡Deténganlo! 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 ¡Llamen a los guardias! ¡A los guardias! ¡Sus ovejas! ¡Ovejas! ¡No, no, no! Kakera tatakurech kaist kararich supaten kirin ashap modo para zwan likutar kurin Jesusen imbo kakchelisram kuripun. Lo hemos visto antes. Vienen, se proclaman y se van. Se olvidan. No sean ciegos. Sus seguidores aumentan cada día. Y la gente lo admira. Y lo consideran rey. Jesús sandar kasandar vinga Maria seram tsuman fariseo changa kararichan engax no minzi tingon hangangariam Diosen. Kaist sandar kasandar wani shaptik simer horengulitich. Perist sandar uxangulin ta shaptimer ikiatspitich. Parax no hiokulin. Jesús eshest mawari tsundin en shambo obrik. Esquimat hatziras tsiman cinquechan. Kawandasp indewari ten shan pobrik. Sandar kanik hatziras keskiamindech. Kimbok tsumi yamindech imanis ofrendins kuntak Diosen engak sobrarin yakia. Perindewarit na kiruk shan pobrik. Hatziras teskshan hatzikulit. Niaras tix marka kuramalins. Eyangotson amber huramu kimbobusun yamindin ambe. Imakan Jesús Arias. Hituxen kuramariak ma ambe. E Juan bautizarpiam. Aguandaranapan besp. O kuripuecheran besp. Imakan sumais pakaras. Katsumah kalihperas serant. E kaksucharis que escaguandaranapan besp. Indetsen ariat. Imakan andisets no hakakut. E kaksaris que escuripuecheran besp. Kuripuechatsen zakapkuerat. Kimbo kakses simbo miti tishaka. Es Juan hindes mawandatzat piti. Kamehorix arispes kax no mitisp. Himakan Jesús Arias. Hitux no yangwa kambe ingan huramu kimbo uk inambe. Kayangwas pinwandanswan. Macha tatziantas wanikubasachan. Kamaranji kulirichambasari kwas tamedias kaimasegiris yawanis niran. Kekniarap kia parubas pikuntan. Ashast maimer hanspirin barniran arupuntan ubasan. Perekanji kuliricherokap kiman hanspirin. Piaras ptixatan kachutan tastix. Kanox ma ambeins kuntan. Imakan ima patron loe kashast matar hanspirin. Pertsumamendar erokas kasegiris ptiximant tatan. Kanox cesarin. Kachutan tang simant no mambe hingon. Tatsi kimbo ashast matar hanspirin bartanimun haman. Persuma iman tatast kachutan tangs. Kimakan uvas cherdueño en baguandas ambetar unguaya. Y ashak mejor huchit watson engan hishan weka. Nandi que kaximane shak. Iman cox hangangaria. Persuma anji kulirich arisperas. Ihinde esten pakaranja kin herencian. Hawe wandikun pareskinde herencia huchariwak. Kasegiris ptixpetatan tan huertar kahimax wandikus. Himakan ambestantiaris sincha escuqua wakuba ser dueñomba. Imahunguat kawandikwa watsuman anji kulirichan. Kaimer huertan marutaranji kulirichan inzawat. Jesús Arias. Imatzakapen tsunzurich no heyapan intak. Imamin hindes wena nanapzakap en tsumindir hatzingak. Kanakin darnema engimantzakapun himbotek salutak, atakuriat. Periman engimatzakap atachchakuak, men tsepundulintat. Lo hará polvo. Kakuramaris ptixmambe ariparings. Tú dices y enseñas es correcto. Y que no te basas en las apariencias. Tú enseñas de veras a vivir como Dios exige.
Cesis, Césarin me llama contribución o nombre. Per Jesús mitis también extantiari parinis alinhap, y son boarias. Andis son hueca cecun, echeratsun heinden centavun. Neris retratka caracat en Jucanarik. ¿De quién es la cara que hay Katsumaris, en esta moneda? Césariris. Imacan inskun te Césarin, ambein Césariri. Cadiosun, ambein Diosri. Lo que es de Dios. Ekniarab kia huriati que kangam kurinda nombe shari pitukar. Kaiste cuetariam kesto takun karichin quinjik nitamakwar anapun. Jesús achas Pedro un cajuanun ariaparin. Nije prevenir in tirek quinjik nitamakwerin para xuchat tiren. Himero hueca shap makas changsun hingonaran intirekwa quinjik nitamakwerin antes de hite cantan. Invocaxun se simboarisun escan hinotarmenawak inhas tirekwan hasta guiamindiambe cumplirikuliak Dios juramukwar. Que Dios me llamo karip Diosun taratat basun kariaspti. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el fruto de la vid. Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Pije inca Que arukuts no volveré a perhe. beber del producto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Tatsik pirast kurindan, que Dios me llamo karip Diosun, que pecus cainzas taria parin. Ihinde estuchit cuerpo en changsun himbo arukunak. Cauge inambe hinzun mians parin. Esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, derramada en favor de ustedes. Cariasp, y tsuma kwa hinde estimbang yats peraku. En kuchit yurir himbo ukataka, que en changsun himbo sutangak. Echeje, ima ingarin entregar piak, hindin hingon halast washakatin mesar. Kases himbo wahpachatir nirasham cumplirin, esna eratzi kataka ime irambe. Perlasti mi mana chatin en entregar piak. Imakan tsuma undas kuramar pera naverne hindepi, en gisu pirin. Imain sandar kerambe changsun hingon, ishame como esquimain sandar sapichitambe. Kaimain kuramu katzik, ishame como esquimahanspir. Invokne sandar kerambe esk, imain mesar washakatin harak, o imain kehtsutats pinhamak. No imagindes sandar kerambe en mesar washakatin harak. Kachangsun haparin, ki ishindes como esquima en kehtsutats pinhamak. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso, yo les doy un reino como mi padre me lo dio a mí. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces no existe el traidor. Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a Istuchar ustedes tataris, para sacudirlos Simón, como si fueran Simón, granos de trigo en Eshe, el cernidor. Satanás ixunguras kurishati para xunis haraskun como estrigun. Casimón arispt, tata, pergilis harask par haman tungin hingon, nanien tu hamak, e kata peracuar, o e kwaniak wandi kun anhambe. Ka Jesús arispt, Pedro, hikin se simbo arisung, eskichuri kimbo, utas not werak tarech, e kartut,
tuinta nim vuelto anda que escarinojan vermitisk. Kayamindo echanarias. Ekaxungia shap kanots pakulin sutub kanitalegambe kanit huarachichan. Cueratan yaspitzambe. Katsuma aris no mambe. A Jesús Arias. Perjasco. Imain hatzikuliak sutub pakuli. Kait pakuli etaleg. Kaimain no hatzik espad. Inspikulin teimer karunin kapiakulie. Imah katsuma aris. Tata. Eshe ishuharas tsiman espadech. Ka Jesús Arias, seskawati. Es suficiente. Pero no ambaki tinjaris te Judas en Engaxariam, que Iscariot, en también cuentucate 12 horengulit chaningón. Isun voy maniras que era tatakure chanandarieran, gatiosta arana puramutichan, parguandonskuri cuananien na upirin para entregarian Jesúsen. Himakan Jesús Wentas ptima, kasegiris niran olivos huatales napien de kun. Kaimer jurengulitich chushapast. Kesnani arapkima arias, comarije parescas no terongutangak. Judas Iscariot inspiculist Jesusen, kashan himbo inspiculist, 30 pesimbo. Kasegiris psan hararian, kahima tinguishuris, kapiaras komarin diosun, ariparin, tati, ekartu huekak, kesta tachirinini tsumakwan, perasu kuri eskan hina huekak, sino es tuna huekak. Kahimas kanis sharakus ma wandarana pangil, parwina perantan. Jesús Arias, andis queen aquí. Aguar he ka komari he parezcas no terongutanga. Imakan Jesús Arispti, Judas, putimo kimbor entregar pe aguah pachatirini. Kama Jesús horenguri tatast maker tatakurer hanspirin, kamen kutsukurikan nanlada napun pikueran. Imakan Jesús Arispti, urah kwahe, kaastarambeu kwahe. Kaandariras priman en gatakathap, kaparis primer kutsukuan, kaambakerantas. Ka Jesús Arias tsuman ingaxnip kupikan, ingaxhindep kera tatakurich, katiosta aranap puramutich, kakera taristatspitich. Chatsuras que espadechan, kachikarichan ambejingon, para tsunhupikan, como si ekats masupatspirin hupikan hamapirin. Kanakirukan bawan haram, changsun hingon tiostar. Nochtsun men hupikas, peryeas ihindes charora, e kapindik uramukatsik.
Vigílenlo bien. Kaachati chingak supikatin hatzip Jesusen, Teresa Muraserantix, Kaatans. Ahí está la capa del rey. ¡Hey, tú! ¿No que eres el rey de los judíos? ¡A ver, demuéstralo! ¡Hay que coronar al rey! ¿Dónde está? Kahimateron ukusptix makher chupir, kayamindo chimaguashakas porentan. Kaist Pedro chimaguashakas tsimaningon. Kaikmahimana pans pireshep Pedron, himaharan washakatin sumaningon. Isk pakaras pteratin, kaluekuandasp. Y allá también sumaningon harasp. Ka Pedro negaris karin. Nana, hinomitis kindena chatin. Kamamarambe himboterux no se saliseram. Tus humildes servidores. ¿Qué se siente mirar a la gente hacia arriba? Kamaratit himbo, mendar matar hans pireshest karis, tutsman hingonis. Ka pedraris, tata, hinotsman hingonis. Matar wandas, se simbo y acha, timan hingon haras, himbokist Galilea napues, himas campedraris, tata hinomitis cambengas tu wanda, que kimauta sis wandan hap, tarech ueras. No es cierto, ni siquiera sé de qué estás hablando. Himas can Jesús ero parasti, caeratis Pedron. Ka Pedro lek miantas de escuchar tata tuinaris antes sectarech uerak, tu tuin tanim welt negaria karin. Señor. Kasegiris puea contan, kajimahu cantas tueran. Actúa de acuerdo a tu gran poder. Señor, yo te di causa cuando me rebelé a tu palabra. Perdóname. Yo que los despreciaba y pude destruirlos por mi amor por él y por su confianza en mí. Le he fallado. Cajón aricusptix Jesúsum, capasan aricuseramtix caluecus curamarin, eyangutsun, nehindeskenga tinatak. Canieras macarari, carias, eroque, pajetiostar anap curamutichan haparin. Katiosta aranap huramutich tangulimtas paraxteron askan Jesusen. Kaharisptix, Yangutsun, tu hindees Cristo, Kaima Arias, Ekaxun hi yanguak, Chatsun no hakahkucha, Kaiste kaksun hi kuramariak maambe, Notsun guracha, Kanistutsun hurahkua. Perias parorepan wapachatir washakantat, Dioser juriskan nan lathimbo in sandar wingapitik. Kaharisptix, Himakan tu hindesk Dioser wapa, Kaima Arias, Chatsis wandashakaeskan hi hindesk. Himakan suma arisperas, ambeteruk sura wa testiguechan, imbokuchakuras chakuriskia. Nosotros hemos oído lo que ha dicho. Caifás wandas, hawe hepa kun Pilatun.
Vamos, camina. Himakan hawaras yamin kurip, kasegiris tixpan Jesusen Pilatun haparin. Himarias, ambets wandasen, karisptix, I hamasen sheretan kuripun yapur judeais, inden ambe himbo incorentpi, kapilatarias yaminduechan. Hinombe kamangarins keshekusen inachatin. Katsuma wandas, Iacha tarifpis ramtes, cax no me llamo a contribución Césarin, wanda parines quinde hindes Dios minda cata en rey. Pilat curamaris, tu hindes rey Israel anapuecher, ca Jesús aris, turis wandasang. Caik Pilatu curandip que es Galilea is hamasram, lueg curanguris chequima chat Galilea anapuep, caik mitip que es quimahima anapuep, que mangerodis juramu katzip, Luego Kashacus Perodisin, Caimah Canis Jerusalén Hamashap. ¿Cierto? Llévenlo con Herodes. Caerodis Wekin Botzipis te Keshep Jesusen, Himbogion tiempo Wekas Keshen, Himbocurandis Keskima Mamarambe Usram. Kaminzika shaptes que shepiring sanmen milagran be maun. Kaundas mamaran be kuramarin, perimanoman be mokukuspti. Dicen que puedes hacer milagros. Haz uno para mí. Kakera tatakurech kakararich, men kawena shap, mamaran be kamangari tantan. Se proclama rey. Per Herodis, yamin dimer juramuti chaningon, iskeshes Jesusen. Kamasik sus tatzikun ma ambakit chuku parakwa, paraksteresa muren. Su Majestad. Azótenlo. Katatzikoax, ashakuntas mendar Pilatun. Himas Pilat ariaspti. Hikuramaris que mamaran be changs haparin, pero no man be kamangarins que shekus kindeiran be ingat chak hamangari tantanaka. Isumbo hikastigariak, katatzi kurahkuak. Lo voy a castigar y después ordenaré. Carisptix, ¿qué estatin? Que mejor jurahku barrabasin. En esta fiesta. Te pedimos que dejes libre a Barrabás. Sí, a Barrabás. ¡Fuera con él! Kakurip hiwakulis ramt, wandaparings. Chaparat, chaparat. Katsumamen kawain ashapt wingachaparin hiwakulim, eskax chaparat tapirin. Kais men kawain ashaptik sandar kasandar wingam hiwakulim, suma kait kera tatakurech.
Himaskan Pilato juramos escucuri piringambe tsumaku min huecam. Cajurascu cuas Barrabasin en tsumakurascuri caingongan ap catapera cual himboxeretas curipun cawandicpin. Ca entregarias Jesusen parezca suku piringambe en tsumahueca pirin. Kaikaxpan hapkia Jesusen barak chaparatan, himax hupikas machat sirene anapun en campuris wens tinungan hap, en gariculip Simón, caimax quinditas crucin parak pacu pirin Jesusen. Kachusha pasarampuan kurip kaist marwariti chengax wepan hap sham pamokun. Lloramos por ti, Señor. Bebe esto. Bebe. Per Jesús eroparas caloes carias. Warit Jerusalén anapuech. Asam he weran hindin himbo. Sino wera hechar watsatichan himbo. Kaist parchah kumin. Himbo que kaksuko kinambe chikar kwakarin. Naxua karirin hingon. ¿Qué no harán con el árbol seco? Señor, lloramos por ti. ¡Camina! ¡A su lado! ¡Muévete, Silvio! ¡Camina! ¡Caminen! ¡Rápido! ¡Ahora tú! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡A un lado! ¡Camina! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ahora tú! ¡Camina! ¡Camina!
¡Quiten las sogas! Ka Jesus aris Diosin, tati, pua quantimucax nomitis cambein axunhaca. Kayamin kurip yawan hatin erast Jesusin, kahuramuti chamber Teresa muraceramtix, kawandangs, marutaro chanust cuahpiantan, Himahkan ekihinde Cristo en Dios herminda catek, cuahpiculinte echcander. ¡Es uno de tus milagros! Jesús ningon chapara tangasptix, siman guaruk pitich, iskaraka taraspt eskisu kuripiring. Esta túnica no es de un místico corriente. ¡No la rompamos! ¡Es una tela muy fina! Casuertus ptix, para xarukuts peran, imer shuku para cuechan. 6. ¡Es tu turno! 7. ¡Es mía! ¡Gané! Istarast macarakata Jesús reh por caraco, griego ca latín himbo, ca ist hebreo himbo ingariam, y hindest rey Israel anapuecher. Caíst sondadech no se saliseramtix, canirasramtix andariran caínskungs vinagre, ariparings, ecartujindek rey Israel anapuecher, cuah piculintach cander. Kamechak no se suri, giman ningon ya para takatab, no se saliseram Jesús nariparin, ecartujindek Dios hermindakat, cuah piculin tukumindo, caíst cuah pintasen ujanzen. Himakan matar shukas tariparin, andi tu no cherisen Diosen, nakiru cartut más castigarin anhaka. Pero este hombre no hizo nada malo. Kaarisp Jesusen, tata ecartujunguak para rey ukulin, miantarin san. Himakan Jesús arisp, hikin sesimbo arisen, escarjas misim hawak hindin hingon para isur. En el paraíso. Ka como estero shutinis, undas kapin din inter parak pinir, kais pakaras hasta como estani matacualis hambe.
Juliat kapin aris. Kaistiosta aranap cortina. Karupa kuris men teroskan. Himakan Jesús, wingacha parinarisp, tati, hichit ha kicharpatasan huchit espiritum, kesknais wandapt, warispti. Kai capitane shep kambe ingukuri, keran bearis diosun wandaparin, se simbo, y hindest maachat, en nombre kamangarins katik. Kaharas maker huramut Israel anap, en Giret Arimatea anapep, estado de Judea, en Galiculip José, imagindes maambakitachat, en Jurimit Kamam, caíste en Gerokan hap Dios juramuquan, imanomin heyapan intas tambe en marotar juramut icheratzip, cambe en Gaxup, Imanirás tandariran Pilatun, kakurakuntas Jesús el cuerpo. Katsumawari tichingak chushapap Jesús en Galilea hueratin, nirasprix José hingon, kaishesprix cuevan, kanainga min hatzingantap kimer cuerpo. Perdónanos. Seguimos el cuerpo del Señor. Sean bienvenidas, pero vayámonos, el día de reposo se aproxima. Kaikax Juanatzin tapkia chenhen becha, prevenirisprix mamar has punzumi kambe. Kaminzikuri cuerjuriati kimbo, minzikuris prixia es najuramuk mandamiento hecha. Ka primer juriati kimbo matar seman himbo, tsumawari tichker sharin niras cuevar himan Jesús hatzingantap. Capaz pliximan punzumi kwan en exprevenir ipkia, caniras plixmaru tarwaritich tsuman hingon. Keikak samber niarap, tuinzagap kesta takataras ptia cueva. Katsuma seguiris ptinjangin, per no teruk seshentas ptia Jesús el cuerpo. Imakan tsuma is pagaras, Kanox hangas kanambe ingukurip. Perhimacanis niaras plictzimana chati chukuparak meremere sukarin. Andisas cha wariri charis hiringantan aquí, iman engirekan haka. Imanotar haraste aishu, himbokzintas kia. Mian tean bengax nima aripke kutas Galilea hap, ariparingsen. Wetarisn desguapa chatir entregar pingak, pecadoricher hakichar, kaeskchaparatangak. Katanim Juliati Kimbotzintan. Kasegiris plix nintan cuevar Wenstin, Kayanguas plix yamin inambe 11 apostolichan, Kaist marutaruechan. La piedra fue movida. Entramos y el cuerpo de nuestro Señor desapareció. ¿Cómo desapareció? Y 2 hombres aparecieron. Eran ángeles, relucientes como el sol. Y dijeron... Pero apostolich, chanakambe iratas tindenambe en tzmawandam, kanox hakakukuas. Es verdad. Señor.
Cerciórense ustedes mismos. La tumba estaba vacía. Nuestro Señor ha desaparecido. Pedro Kochang atakulis, kasegiris puiria pandiaran cuevar, que queran solo takus chander que shantas. Siman quirip niraste yangwa nimer joringuritichan, esquimatzintas pia. Primero no lo reconoció. Sí, se fue por el camino a Emaús. Sí, se fue por ese camino. Qué extraño que se fuera por ese camino. Kaiksumautas inambe wandan hap, Jesús an ashurikuas peroskanir, himangaxtanguritin hap, karias, Dios xuninsque pinandi. Paz a ustedes. ¿Por qué están asustados? Andisas cherakurik, kandisas si seratsin haki. Eshia he huchit hakichan, kahanzirichan, kamit heeskan himisim hindesk. Paritzun, kaishetsun ses, himbokma espíritu no jukarasun quiripit, kaniunichan, isaskatsun hinzun naishen haka. Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba con ustedes. Karias, isamin karakataras, ka isamin dos wetariamt, esk Dios herminda kata, te canta piring, katanim huriatik himbotzintan waririchar. Ka ist wetarisun, esquimer nombrimbo, ya por nación y charis desde Jerusalén undan, eyang pingak escuripoch muantak para expuamin antan sumer pecado echan. Kahiksun ashachiak, ambengaksun huchita ateyachik. Pero mientras se kaksunashachak, chapakarje Jerusalén hasta katzinzunga kawandaranap winapikwan. Tatsik seguiris pan hasta Betania, cataratas ptakichan, kauchakuras. Kaikuchakuranap, sanganaris tararia pan, kahararia pan, hasta is pikunantan awandar. Isambo, nije jorendan yamin kuripochan, ka bautizaria hetatir, ka wahper, ka Espíritu Santo es nombrimbo, ka jorendan, Escaxpatzak yamindambe engaksun hijuramuchik, kajimen kis hawak changsun hingon, hasta camber kamara parakpin. Amén. Cueva hima en tata Jesucristo hatzingantap, no tarambe hatastia. Sano tziman mil weshurinistia, e Jesús zinta kuaririchar. Kaya samber, imaginde esten sandar kurandikulik, ya pur parak pinir. Shararastix kera thorenatich, kahuramutich, engax yon hamber miangantak. Pertsuma kamaran astia. Jesús koutas irekashati. No men shararast matar sandar keir ka eskima. Imamendaro en kangurin asti. Karakatarisun esk yuritskirma kanguris kiman. Imamendaro en irekasti.
Cani guinapik sharatas, canomen no se susti. Imer horen pico, keran besti. Sharatas sunt wek peraku, puats pintasund. Katsipi kimbang inzas di mechan, engaxakaku keskimahindesk tsumer pimutanspit, katsumer huramuti. Imer guaricuat chaparatacuar, keran bespti. Dios en yapur juramu, ashaspti mer mecha guapan y chuparak pinur, parguarin yamindo echan himbo. Imaguarist chi timbo. Kashan kerambe estimer tzinskwa. Imatanim huriati kimbo tzintas waririchar. Tata Cristo mahkas irekashati. Imahuecas ninjan chit minzitar. Kapuachintangin. Kahimbang tzipi kinskungin. Imawandasandi, yamindo ech pecadost, canone manda culis te yapan itarantan Diosun. Me yampik pecado hinde waricua, pero Dios rinzun pera qua hinde tzipicua para menkis, huchar tata Jesucristo himbo. Hihindes kshangaru, Kahihindesk engansesimbuek, Kaistu hihindesk tzipikwa, Kanone mahuras dandariran Dios tatin, ek no hindin himbo. Imahuecas ninjan chit minzitar. Uraje, hipuertar harasen tente nahtan, Keknema kurawa kuchit wandakwan, Kamita chindin puerta, Hinjak, katireak iman hingon, kaistima hindin hingon. Parartuun puamingantan, kamangarinskuan, kainzungan tzipikwamen kis, hatziskar minzikan iman, kahiokulin chit minzitar, Esquimahindeak chit pimutanspit. Ekarminzit hingon hueca kisun, comari aris. Huchi tata Jesucristo, Dios me llame en garguarik hindin himbo. Hipamonguri shakatungin haparin, esca no se surisk. Kahakah kusung escar tu hindesk, huchit pimutanspit, kahuchit huramuti. Huirekan huchit minzitar. U eskan hi is hindeak, eskar tuna wekak, eskan hindeak. Amén. Yas, ekar minzika parin isko marik. Haka keskima injas ke achit minzitar. Himbokima wandask eskiswak. Istakak eska kinima puachintas que achit kamangarinskuan. Eskar Dios urwahpeskia, ka eskar hatziskia tzipikua menkis. Kaikarhueca que escaquin Dios uchacurak, wanda piman pawan bawan, arintimer caracatan, catangur marutaro chanhingon, engax mahcas huecac, cachusha pans Jesús. Menkis mía, esquimaguandask, hikin no men jurahcuac, caistuandaste, himenkis hawak chansen hingon, hasta camber camarak parakpin.